clear tu le ngaihnawm tu te in zawa in atharin chi bai kan buk le thewa cheu hei tun tuma hian kumsang kha zakwa samkwa bor chhovela Bollywood queen anti phak vengat Karishma Kapoor chanchin toy fil deuh hlekin kanan ngaithla anga chumi pa chuan a hlim thla then katte kanan thlir ho don ani heya film en thang te chu kan lungte polen ve hial te po kan han ringa heyani hi ama du tu to vek vek te chuan an du thei chiang em mai ni a mel hi tra a pian te tha atin alam thiam em boka chutiang me chu ani a chuwangin a chanchin han buat sei te po hi a phurom em mai ani Karishma Kapoor hi kumsang kha zakwa somsari pali zun ni somni panga khan Mumbai a apianga apa chu kumsang kha zakwa somsari bor chhovela actor lar tak anu a director ni ta Ranbir Kapoor ani a anu chu babita ni in Karachi chulchuak India a pem ani a kumsang kha zakwa somruk paruk le sang kha zakwa somsari pathum chungin lemchan khovela alo tal na save hle thin to ani pasalani nuwa lemchan achol sana a unaw nu Karina Kapoor hi Bollywood ta eng ang mi nge ani soitam angai vak om love apa hi pastrik tak mai ani a atira Karishma hi film chan a phal sak ngai lova Karishma hian apa thu nialin film lama akal luya anu a ero chuan apa hian a thlop tha hle thung ani an chung ko in thla chong Kapoor dynasty hi Bollywood tan an lu hle maya kumtam tak chung chu Kapoor family hian Bollywood hi an op ati thayang ama Karishma hian Kapoor kani awang hian pressure tambi ka ma se chungkwa awang bokin ka chakle thinani atiani chungkolam kan soilak lo boka kan han soi chunjom zelanga kumsang ni pathum khan sumdong hosa Sanjay Kapoor nen anin neya kumsang ni panga fanu samaira nein kumsang ni soma fapa kian an nei le boka anin kara hian in hria thiam lo na neu a oma wangin kumsang ni som paruk khan anin thenta ani anin then nu hian an fati awangin thian thatak mai angin anom zui zel ta tho ani atlei rol lai kumsang zakwa samkwa pahni atanga sangha zakwa samkwa panga chung khan film star Ajay Devgan nen anin kopve a anin zuina sa thin viau mai in nei te po antum man hial nin an soya Ajay yanu hian du chi alo ni in an soi kumsang ni pani vela khan Abhishek nen soidun an hloa thoman nei ring ang reng viau maya hemi tung hian Karishma chung te hian in nei an rem ti chi alo ve thung ni in thu athang vele bok ani Abhishek nen hian tu nuwa ero thian tha tak ani thung ani anau pan line primary hi Cathedral and John Connon School Mumbai akal thina Sophia College Mumbai Kumar subject zirin aluta kumkhat chau alut mana zirna abansan ani achan chu prem kaidi film changtura offer adon wangani a anu le paten degree zo phat turin an norviau na a ama Karishma hian star kani don atitlatta hunrei fe chu apa hian a huat pha ani ome tu nuwa ero zirna poimo zia a hria a afa te po lekha azir tirna sa angreng le ani trong lama chuan English le Hindi indu to kina trong thaya siamak davar nena lam azir thina classical le western dance athiam angreng viau mai ani lemchan khovela chuan a film chan masak ber pathum te hi a hit lutuk lova kumthum sangka zakwa samkwa pakhat atanga sangka zakwa samkwa pathum chungin film soma a inlan mana chungzinga pasari te chu a flop kabeya dong man viau maya ma se kanu in bei trang ro min tia min fuina sa hle ani ati ti chuan kum sangka zakwa samkwa pali a Raju Babu film Govinda nen an chandun chu aron hit zek maya akum le kum sangka zakwa samkwa panga a Guli number 1 po lo hit chhole in ti chuan kum sangka zakwa samkwa paruka Raja Hindustani film American nen an chandun phei chu alar hle maya hemin hu phei hi chuam India rampumin an theta ani kum sangka zakwa samkwa pali atanga sangka zakwa samkwa paruk chung hian Indian lemchan khovela comedy queen ti in an soi ani kum sangka zakwa samkwa pasari a Saruk Khan nena an chandun na dilto pangal hei film a phei chuan a chetra angreng hle maya Filmfare Best Supporting Loman adong nge ani tisuam kum sangka zakwa samkwa pakwa a biwi number 1 film achan po alar zui le hle mai boka sangni kuma fiza film an chana wangin Filmfare Critics Best Actress adong nge bok ani kum sangka zakwa samkwa paruk atanga sangni kum chungin film sompanga achan zinga sompani chu a hit hle ati thaya
kum sang nia khan Indian actress lo sang ber zinga atel phak ani kum sang ni pathuma khan pasal nein sang ni panga le sang ni soma fa anei awang te in film lama achol ri a nu ni ka thlang ri ka fa te en kol ka du atiani hunrei fe achol nu a kum sang ni som pani khan lemchan lama alo kir le a kum sang ni som ni atang khan ILT Balaji web series mental hood fima single mom role play in aron chang le a he film hi a hit angreng khop mai kum sang ni som ni pani atang khan India's best dancer judge ni in athu thin ani sang ni som ni parukhian OTT film pani asuta character role ka changdon ati karisma hian lemchan khovela kum som thum panga chung zet chu hun amangta a film somnga panga aya tam chang to in chung jinga som thum don chu a hit ati theya film fair wata loman balilai adong to ani karisma hian ngaisan omna anga viau maya a film tam tak flop a ompo in tumru takin malam apan zela alo comeback le thina tin a in thlaka a in siam rem thiama comedy te romance lamte serious role te mom role te a judge le OTT lam thlengin a che thiam hle zel mai ani fati en kol vung hun wang lai takin film lam da tra in chung kwa a en kol mia maya tin ming chiat na lian tham han soi tur hi anei lo ati thei ani ka career hian ka tlu hnem hle maya ma se ka din mun ka siam thale thin tuna ka fa te tan example tha tak kani atiani a ho sakna anet wat an chut sak danin US dollar million somni pani atanga somni pali vel ani a ataka hei aya atam hi beisei ani brand TV judge OTT property atang tele lemchan le thildang atanga a hlote an ni hloma kar man to pani anaya tin a pasal hlui Sanjay Kapoor ne atangin a fati en kol na tur hi adong bok ani actress lo sang pol ani lai pei chuam film pakhata crore khatte a hlo thin ani tuna Bandra West Mumbai Krishna Ras Bangla an khosa ani anu nen karisma production din tumin ma anla a fati en kol chung si in lemchan lama ma chop anei nual ani a film chan mu nom khati zwal te tlema zong kan han tar lang le lokanga mu nom tam takara hengte kan ron tar lang lok don ani pakhana chan raja hindustani ei sang kha jakwa samko parukan ti chu khani a American ne nan changdu na RT lema changin mi ho safanu lemani a taxi driver ne nan in mangai na thu ani he film a hian sum an thok chuak nem angreng viau maya film fair best actress award adonga he film a in kis lai scene hi a hun lai na lar hle ani adole chan dil to pangal he hei hi sang kha jakwa samko pasarian ti chuani a Shahrukh Khan te Madhuri te ne nan changhawa lam thiam nisa lema achanga filmfare best supporting actress adon pha a film mu nom tak zet ani he film hi adole chun biwi number 1 hi sang kha jakwa samko pakua a changin Salman Khan te Susmita te ne nan changhawa a hun lai film hit zet mai ani a heta charisma expression hi alar angreng hle maya tin clear tu po anga viawani he film hiam adole chuan goli number 1 hi sangkha jakwa samko panga a Govinda ni nan changa mala lema changin millionaire fanu goli amangai tlat tu lema changin a hun lai hian a hit angreng khop me film po hi comedy queen ti ming an putir pha na te po ani chutiang chuni a film munom takani adot le chuan fiza hi sang ni khanan changa Hrithik Roshan ne nan changdu na fiza a terrorist a unaw zong tu lema changa filmfare critics best actress adon pha ani atraplai scene hian a hun line fakalo na sahle maya soidon chan seitura tam theiviau mai ama hi film chang ne me chu wangin a film chan tam tak hit mu nom box si tama chu wangin soidon chuan soitur tam tak om theikara khati chin chau kha kanan soiri mayanga ama charisma hian ka hlo chua hi ka fa ti ta na ni a ka ming lar hi kan chung ko ta na ni a ka hun ero kata ani ati ani chutiang chu ani atong kam chuak hinal thei em mai nei lo pui thu fing pui ngai tu ati thui thei thuril deuh hi soi chu hi anga viau mai charisma hi I thu lama po aril angreng viawani chutiang vel chu ani engpo ni sela achan chin tam tak soi turama en ton tlak na tam tak te alo nga viau mai chutiang tam tak om thei kara khati chin song kha kanan ti thei ni le ta mai sela thlir tu te mi lo thiam le ta ula I khop kham lo thin viau alo ni po in soidon chan soi tura tam thina chuwangin tun tumata na chuan khati china khan
kan han ti top le phut mai anga chanchin dang tharlam dewe mo ngaihnawm deuh te om tak le hundanga te po atharin kan han ti le zel mai don nia tuna tan chuam khati sin khani le phut mai sela thil tu te zawai chunga tharin lom thu kan han soi ani e